Cekrek, cekrek, sedikit miring, filter aktif, ayo. One, two, three, four. Boom, boom, boom. Bangun pagi belum mandi langsung buka kamera. Rambut kayak disambar petir tetap bilang luar biasa. Muka masih bantau semua tapi pede maksimal. Upload story kasih caption natural ngefilter padahal tebal. Makan mie satu mangkuk fotonya 50. Kopi belum disuruh tapi postingan sudah penuh. Kalau jalan ramai-ramai yang penting cari pencahayaan. Teman lapar nunggu makan dia sibuk cari angle kanan. Selfie, selfie tiap hari. Kanan kiri muka sendiri lagi. Sedikit senyum bibir dimonyongin. Upload lagi bilang kandik padahal ngulang 1000 kali. Selfie sampai lupa jalan. Nabrak tiang masih lanjut senyuman. Like naik langsung hati berbunga. Komentar satu bikin senyum semalaman. Ke pantai bukan renang tapi cari background estetik. Datang ke nikahan fokus muka sendiri paling cantik. Kalau sinyal hilang mendadak hidup jadi panik. Karena story belum upload rasanya tragis dan dramatik.